Bishop Sheldon yabari aha mukoro gwo kutaha ntebe Venerable Reverend Christopher Ndongerea nka Archdeacon wa kabiri wa Kigaragara Archdeaconry omu district ya Isingiro. Kushaba kwitu twakoreka abumpereza wa Mungu akerezeje atumikirisa awa Yesu Kristo kama witu. Amina. Kakambuza bishamereka kwereshara mwizo barimwe yagira gutekereza mbazi turyatorankanye. Nyuka mbibuza ntakumanya n'ibiri kubuza. Gwenda hakiriye. Bazitahiremu. Twakirize ntubasa kureba abantu baragaruka. Bafa nkaburi yo kubarira bafa basirine. Hurre. Kwa basa. Emikoro yatandika n'emigenzo yo kuta Archdeacon aha ntebe. Nindahira kurubera umuribezi wakore mukoko bigambo birungi ebyo kanoni byo buribezi okubikuragira kandi turyageshe bintu bitarakushana toro kubasa kubyara umuyembe ukasharura ncungwa toro kubasa kubibaburo ukasharura mukushana ecoro kubiba chona okukirukusha gambira mutari wako otokukirukusha chone torabibe icoro kwisha kutisha bo abakristayo basimo ubureberezi okubaha Archdeacon. Abandi chairman organizing committee ahabu mukoro ubwo guteka Archdeacon witu wa kabiri ahantebe kandi wasimara ngo wareto ubureberezi nano watebe kanisa byone byabaho kurango izo bari yashikira ubuye n'ubwobu ka parliament kwimuka tukamanya ngo yitwa mushoro gwitu gukora ki ubuye bushitire ko ngo twasonde sente twasasure mushoro twasasure sente izo kwasa kuzo mushawo yaji yo kurebera abarwire abuko twakwebasa abinyito ko basa kwebasa omugandi omureberezi wa Bunyoro Kitara Right Reverend Jacob atwireho yajumirira abashija abaro kunagijura uburujunanizwa bwabo obwe bari kuburekera abakazi twabazira bari hano no kira basayije yitu obujunanizwa obweka tukurekera abakazi sango mukazi nakolwa kusasura kwizo mwana omukazi nuwakuza abantu wakubaleta mukanisi na kiro kubatizibwa basajja basigarayo kandi twabana abantu akabazayi ejongeso mbi. Bishop Jacob yashaba abakristayo kwetantara entaro z'obururu ezakubasa kubiha omuhanda gwo kujuno okukoma tutatuyali Yesu oyikano yanga sana oyikone nokola ki bearing fruit in season and out of season wane byana ekyana kyawe kitakunkumuka abukukoma no abukwa abantu bajunirwe abakuhingura abantu 13 ekitakabahoga mu buhereza bwaitu abantu abandi batebeza noburo n'omuntu najunu cyonko murezi waitu kutebeza abantu kabisa tubona bakajunwa bakayikiriza Yesu ko mujuni kibaire cyo muhendo muno nkwenda kusima abakristayo baitu inywena mwebale muteremu amani mwatamu sente mwatamu amagezi mwatamu obwire Gasha kwa Abdul Karim Sengendo na Thomas Tumwebaze.